Pulano faika ham joto nai tono video no babsong hake norok anu comment khai mani je bosor bachao rokni admission bufuru ungnai eba kaba je this year back file je compartment exam renai rokni bufuru result renai and bufuru admission ma ungnai hinai seman norok singmani anu awge norok nugima khana especially miao eba kaba 8 September miani salo higher education department ni bekhakte notice rijaka norok admission agiman chinai norok direct college thangin norok admission ungnani bagui norok notice rijaka officially notice from higher education ni bekhakte awangkaro sajak tongo je this year je back final rokni norok ni to result mani man khana norok jotono seman khana oboto ganor tabuk direct college thangin admission ungnani bagui norok no request khaijaka abakaba bongno sajaka fiaba obo officially babe no college ni theke kono notice rijagalak o college admission ungnani hinai nor direct thangin admission ungimana babso okay nor nugima kana notice ke asu to kok sajane kre babso ke nor just information nor anu comment kai mani obono nor nugima kana